Igramo kontrakt 3NT, ataka je 2 križ. Načrt. Hitri štihi, v piku imamo 2, v srcu imamo 1, v kar imamo 0, v križu imamo 2, skupaj imamo hitrih štihov 5. Dodatni štihi so v srcih in karah, križih, če en štih spustimo. Igramo kralj kara, nasprotnik ne vzame z asom karo. Igramo še enkrat damo karo, nasprotnik ne vzame z asom karo. Prepustimo en štih v križu. Vzamemo z pik asom. Igramo jack kara, nasprotnik vrže as kara. Pika poberemo s kraljem pik. Igramo dama srce. Igramo nizko srce in vzame nasprotnik kralj srce. Igramo pika, ki ga spustimo. Križ vzamemo z kraljem križ. Igramo 10 kara. Odmečemo pika. Iz nord igramo 8 srce. Vzamemo z jackom srce in zadnji štih vzamemo s pikom 10.